Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nuzhatul Majalis disebutkan, man qala fi akhiri sanatihi. Siapa saja di akhir tahun membaca doa, Allahumma ma amiltu hazihi sanata mimma nahaitani anhu walam tardihi wa nasituhu walam tansihi wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jarati ala ma'asiyatik. Allahumma fa inni astaghfiruka minhu faghfirli wa ma alimta fihi min amalin taradahu wa adatani alaihi sawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya zal jalali wal ikram an taqbulahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bila doa ini dibaca oleh seorang hamba di akhir tahun, qala syaitanu, syaitan akan berkata, ma ta'abna minhu tula sanatihi fa'af sadahu. Kerja keras kami yang kami lakukan secara susah payah untuk menjerumuskan dalam perbuatan dosa telah dirusaknya pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.